Yo, so my people, it is what it is. It's like Shana weekend, the one and the only Gonza Nation. Gahunda ni yandi n'ubundi ni street quiz ku muhanda. Kuri no munsi ndi kumwe n'umuvyi ubona ko ahagaze fresh kuri moto ye. Hey papa. Hi. Umeze ute se? Meze neza. Je nitwa Gonza, witwa nde? Je nitwa Shema. Shema, street quiz wa wiz. Street quiz wa wiz. Reka na. Ariko uraza kuyimenya. Mfite kubaza ikibazo uri tayari? Warize mu primaire na secondaire? Nize primaire. Wize primaire. Ugiye kunsubiramira iri jambo riroroshye n'Ikinyarwanda. Yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye. Yemwe mwabagabo mwababa. Ikibazo kindi. Ikibazo kindi. Uri tayari? Tayari. Ugiye kumbwira. Niki kintu cya mbere witekereje cyangwa wirebye kikubwira ko ufite ubwenge? Ni byose. Ibiki? Ibiki? Kuko njya mu kazi nkabona amafaranga ngatera imbere. Iyo ugiye mu kazi ukabona amafaranga ugatera imbere. Iyo utagiye mu kazi ubwo nta bwenge ufite? Nese waba ubufite gute kandi utari mu kazi? Ikibazo kindi cya kabiri. Uri tayari? Ugiye kumbwira. Ninde muntu wa mbere mu buzima bwawe wakubwiye ko uri bogari? Eka ntawe. Ikibazo cyane mu dusoza. Niki kintu umuntu yaguha wifuza kibaho cyatuma utandukana n'ukunda? Vuga ati ngiye iki kintu kimaye rwose namureka. Ni inote. Ni inote, my bro, my people. Mu inote ubundi areka umugore ibintu ni fresh. Mota urakoze cyane. Kora subscribe ubundi ture ngo ni ibiki. Ciao ciao.